Mushabareberezi wa Mbarara Archdiocese Lambert Beinomugisha ashabire Keleziya hamwe n'amaramiza gandi okureba ngagirira bikiriza omugasho bari kubasyaho entunguka omu byanga byabo. Amasomero gomberwe, amahabaro gomberwe, amakeleziya gomberwe, obulungi bushagane ababakora. Kuko tukubaza gukora twabasinye kwatanza buri omwaka kwata mugenzi we amukono ihambarira rata kwatanzwa. Archdiocese ya Mbarara ekatandika ihuriro yo kutandika ekigombe kya Archdiocese of Mbarara Development Fund n'ekigendererwa cyo kurondana sente zo kutandikaho ebintu ebirarete sente zo kwemereza Archdiocese. Over 170 million. The exact figure, it is all the reconciliations. Ehurreji naiza kwetora districts 13 eza Mbarara Archdiocese n'ekigendererwa cyo kurondana sente ezirakoresebwe okwombeka ekyombeko Rugogoma omuri Mbarara City. Twine witaka nka Archdiocese ya Mbarara kandi tukakwata n'ezindi sente tukaziteka mu endowment fund ubarimu na projects ezindi. So Elizabeth nasheberwa munonga agwa Bushenyi district okuba niyo yaronkinga the first launch ya AMDF mu district gona agari mu Archdiocese. Kandi ni nshima n'akakiko akakebembirwe Dr. Silva Mugisa kabasa kuorganizing ogo mukoro kandi ukaba successful. Ari kuburira enjiri Archbishop Lambert Beinomugisha asimire Bushenyi dinare ahabo kutandika n'endigito ehurreji. Omukoro ogu gubira ha Keleziya ya St. Kagwa kandi gushikirwa abebembezi n'abagenyi batara bamwe na bamwe. yo kusiba abantu bena bijaha kandi tukumaje tikentunguka reke kwahura abantu abamadini miliyoni zikurenga 500 zirunde inwe gasha kwa Abraham Mugansi.